Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздерге бул Борбордук Азиядагы илим билимдин чордону болуп эсептелген Самарканд калаасынан салам айтып жатабыз. Албетте, биздин турган жерибизди өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жер Самарканд калаасынын борборундагы ушул борбордук мүрзөлөрдүн бири экен. Биздин бул жерден сиздерге салам айтып жаткандыгыбыздын себеби мына ушул жерде өз кезегинде Самарканд калаасынан илим издеп келип, ушул жерден орно чогалып, ушул жерден үйлөнүп, жайланып, ушул жерден бала бакыралуу болуп, ушул жерден ушул Самарканд калаасындагы илимдүү адамдардын экинин бири болуп, он даражага чейин жеткен Балтабаев Абдыкадыр ата тууралуу сиздерге маалымат берели дегенбиз. Балтабаев Абдыкадыр ата 1908 жылы бүгүнкү күндөгү Ош областында Кадамжай районунда жарык дүйнөгө келген экен. Илим издеп келип, мына ушул Самарканд калаасын байырлап туруп, 1995 жылы бул ааламдан өткөн экен. Тагдыр калчоосуна жаратканга болгон ишенимдин жардамы менен жооп берген Абдыкадыр Самарканди Балтабай уулунун өзүнөн 3 жаш улуу, артында 30дан ашык дин, санжыра, котормо, поэзия өңүттөрүн өбөк кылган, кол жазма эмгегин калтырган Борбордук Азиянын дин аалымдарынын көпчүлүгү пир туткан Молдо Шарап Карвани Кожонияз уулу менен болгон достугу тууралуу маалымат баяныбыздын өзөгүн түзмөкчү. Айылда эски чикте кымырынып жүрүп, аалам солкулдаткан, адам акылы али жете бербеген көп илимди көкүрөгүнө каткан, Ноокаттын этегиндеги жүлгө азыркы Төөлөс айылында 1905 жылы жарык дүйнөгө келип, 80 жыл бул жашоонун коногу болгон Молдо Шарап ата өз шакирттерине адам аз жашайт, ошондуктан көп убактысын пайдалуу жана сооптуу иштерге бөлүү керек деп насаат айтчу экен. Ошол көп шакирттеринин бири болгон үчүн Абдыкадыр ата да бул устазды пир тутуп кабар алып тургандыр. Эки аалым бири-бирине эч ким маани бербеген Арип менен өз кезегинде акыреттик бугун айтышкандыр. Береги Жабылуу ата мазарындагы Шарап Кожонияз уулунун кабырын көрсөтүп, андан ары сөз сапарын улабасак кеп уркунан таяр. Биз азыр ислам алымдарынын бири болгон Молдо Шарап Ал-Карвани деген улуг заттын мүрзөсүнүн алдында турабыз. Тактап айтканда бул менин атам. Бул киши 1905 жылы төрөлүп, 1985 жылы ааламдан өткөн. Албетте бул киши исламга көп кызмат кылып, дини көп китептер жазып, жана көптөгөн адамдарга дин үргөтүп, өмүрүнүн баардыгын ошо ислам дининин кызматында өткөн bir İslam alımlardan biri. Bu kişi bu жерге koyuluştan maksat bu mazarda Töölös elinin Merkit Murkut urusunun çoğun bir mazarı da eseptelenip, bu mazarın adı Jabulu Ata dep koyulat. Bunun dağın tarihini atam öz kitaplarına yazıp ketken, Jabulu Ata degen ilgeri bir adamlarga belgisiz bolgan, bir oliya, bir keremeti bar adam uşul жерге koyulungandıktan ошол адамды жакын көрүшүп, өткөн дөрүн ушул адамдын алдыларына койсок, бир касиети болор деген максатта ушул мазар уюшулуп калган. Азыр шу Төөлөс элинин Меркит Муркут уруусунун өтө чоң бир мазары деп эсептелинген. Ушул мазарга ушу менин атам Молдо Шарап Ал-Карвани коюлунуп, бул кишинин мүрзөсү bir канча жылдан бери ушул жерде зыярат кылуучу, башкача айтканда алымдар келип, ушундай бир алымдардын сөөгү бар жерлерди зыярат кылышлык улук важип ибадаттардан дейилип, көптөгөн жерлерден келип зыярат кылып кетишет. Абдыкадыр Самарканди өз кезегинде илимдин,
Tagıraak aytkanda din iliminin artынан түшкөндүгү үчүn өз айланасындагы кудайсыздардын куугунтугуна кабылып, өз эле эмес агасы Ашырбек экөө Кадамжайдын Кароол айылынан Фергана тарапка жер оодарышкан экен. Андан арылап Самаркандка Абдыкадыр атанын тагдыр жиби байланса, Ашырбек ата тууралуу кабар жоктугу табышмактуу сыр. Абдыкадыр атанын эң жакшы көргөн сөзү, кеби сиздерге айткан насааты эмне эле? Бул кабырстандын жанында туруп ушу жөнүндө айтсаңыз. Насихаты шуки, яхшы инсон болуңлар, окуңлар, намоз 5 махал. Шу яхшы адам болуңлар. Бул кыргыз экенинди унутпагыла деп айтты беле? Айтты. Бүгүнкү күндө Абдыкадыр атадан канча уул кыз фарзанд барсыңар? Bizler 7 kişi edik, 6 kişi kaldık. 2 oğul, 4 kız. 4 kız. Hamasi hayat yaxşı. Nevaralar, meni nevaralarım bol. O kişiga nevara boladı. O ançagina, meni özümni nevaram 11'ta. Şunaqa yaşap yürübüz, yamon emas. Бул Абдыкадыр ата өз жалгыз келген да бул жака? Özü yolguz kelgen. Мына бүгүн биз Самаркан шаарындагы кабырстанда турабыз. Бул кабырстанда азыркы Кадамжай районунун Кароол айылында бул жарык дүйнөгө келип, жана Самарканда келип ушул жерде орун ошоктап, ушул жерде абир таап, ушул жерде балалуу чакалуу болуп, бир ислам илиминин бир аалымы болгон Абдыкадыр атабыз тууралуу кичине бир экөө сөз кошуп кетким келип атат. Бул Абдыкадыр атабыз тууралуу бизде айылда Кароол айылында бул киши тууралуу аябай бир суктануу менен бул кишинин атын укканда адамдар эскеришет да. Эми Абдыкадыр атабыз ушул жерге келип, эми биз да келдик. Алла насип кылыптыр, жеткириптир. Бул мезгилде келе албадык биз. Эми келип, ушу кабырстанга келип бир зыярат кылып, ошол кишинин урухлары шат болобу деп туруп бир Куран окуп, бул жерде анын урухларга бир Куран окуп багыштадык. Эми мен эмне дейм? Ушул Абдыкадыр атадан калган урпактар, балдар, кыздар дегеле ушул авлаттары ушул Абдыкадыр атанын. Ушул биз менен мындай айтканда Кароолдо туугандарыны унутпай, карым катнашын үзбөй жүрсө деген ниетибиз бар. Катташпаса жатындаш жат болоору белгилүү. Абдыкадыр атанын 7 перзенти мезгил шартына жараша өздөрүн кыргызбыз деп айтуудан айбыгып, тамырынан алыстап баратканын боордошторубуздун сыйын көргөн бир нече күндүк сапарыбызда ынанган калыс адам катары ачуу болсо да айтып коюум парз. Өмүрү өткүчө мусапырчылыктын мукураткан сыноосу жүрөгүнө бычак болуп кадалган Абдыкадыр атанын бир тууган агасы Албек атанын тукум улоочулары буларга токтолгон. Көбүнчө айтат эдем мага. Исалатжан, мен мусапыр элде жүрөмүн Самарканда. Мен мана шу отуруп алып ойлоймун. Шу Көкталадан баштайм дейт. Көкталада эң кичик карындашым мен. Шонун каттар шу Карадөбө, Каражыгач, Кароол майданга барып, шонун ары шу жайлөөлөрдө жүргөн мен авам балалыгы Көл Шаты деген жайлөөлөр көзүм элестейт. Эч ким мусапыр болбосун дейт эди. Елим ушул мана шу шоякта туруп калган себеби шу согуш маалдарда эң мана шу окуган молдолорду кыйынчылыкка саганда шонун үчүн шоякта туруп калган. Насип экен уул кызды болуп барып келип жүргөн, жакшы болгула, жакшы таам балдарсыңар дейт эди. Биз Самарканга барганда шу мечиттерге, иштеген жерлерге бүт мен барып жүргөнмүн. Булардын келе турган ою барбы? Келе турган оюм билбейм энди, жок. Шояктык болдулар энди. Авам жаш маалда ошо бир кызыны берем деген, бир тууган эжем кызыга Каражыгачка берем дегенде кыздарын абады, ол эжем баласынан абады, Самаркандан кыз келебеди деп.
Yeni sindilerim 2-3 yıl aldım, bir 4 yıl aldım geldiler. Bir 6-7, 12'de olup geldi. Şondarman kıldılar, Kırgızstan'da görüp, jakşı görüşüp. Hatta dedi Allah Taala çarkıp elekti kayta aylansa, atam tirilse, biz şu Kırgızstan'da turmuşka çıgat edeyik deyip hep sıkıldılar. Biz de şunday sıyla jakşı görüp, telefonda söyleşip durat, SMS'lerde yazat. Hazır endi bizdin közübüz terik jakşı katlaşıp turabız. Endi anam biz ötkөндөн keyin bilbeyim. Molda Abdükadir Damurlan'ın inisi olanım. Menin atam Albek, Abdükadir ököv bir tuğan bolan. Bizdin Abdükadir ağabız şu yaştaydan şu dini nemek okup 12 yaşında oşul bizim Karaol aylımdağı Abdi degen Damurladan talim alıp koşunca Molda Joro degen iki şu Karaol'u Moldalardan sağa kalan. Akırında oşul Moldalar özlerinin duasını bergen, oşo mezgilde 12 yaşta olan. Sen boldun Molda, ilimingdi dağında Görkünde uzattı dua vergenden keyin Puma ayılında Abdülkaim Yaşan degen ağlım etken Hazıranın nemeleri var. O şol yerde bilim alıp kandaydır bir sebepler menen şu soğuş yıllarıga yakın 38-39 yılları Fergana öğrenine düşüp etet. Yanında bir ağası olan Aşırbek degen. Bu yerde bular var, Özbekistan'dan Fargana oblastının Koçkorku degen aylımda turup kaladı, şaharga yakın. Keyin bu lagabız kanday sebepler menen Samarkand şaharına barıp oşol yerde bilimini jogorulatıp biz bu lagabız menen 40 yıl degende yol uçtuk ketkenden keyin. Yok bolup ketken bu Abdükadir Damurla bilen soğuşka alıp ketip oşol jakta kurman boldu degen sözler bolgan. Keyin çoğun edebiyat var ele kayrınsa dep. Oşonda Samarkand'dan akırgı kelgen katının negizinde adres menen özümüzdün bir tuğanımız barıp taap alıp kelgen 50. Onda şosam 59, 58, 59 yılların aralığında. Gelip oşondan keyin biz atam tiri kelgende. Men 12-13 yaşdalem. Atam, apam, tuğanlar bolup üyüne barganbız. Oşon yıldan beri toktosuz biz şu vardı geldik kılıp durabız. Altın sözlerin biri mınday dep aytkan yeri var. Suyunbay, sen adam bolam desen sen kelip ol. Taza süyle. Bireodun ardından söz kılma. Senin yüreğin kancalık taza olsa sana Allah Taala verir. Kayta usul sözlerdi. Köp misal keldirip söyleseler bana. Yine hala sakallar oturgan yerde ayıp kalat. Ta yukarıda alıp ketip aparıp ilim vermeysin mi? Degende yok. Uağı kelse özü nemeni izlep okup namazkan bolar. Hazırkı şartta bizde kıyınıraktı. O şol mezgilde şu Samarkand'ın çoğun mesinde imam bolup işteydiler. Samarkand'dan önege tuğan urugumuz var. Bu havamızdın emi tağdır o şol yerde eken o şol yerde Tacik kızına üylendi. 3 yuvul 4 kızdı boluştu. Hazır kızları, baldarı o şol yerde yaşaşat. Ekinci ulu kaytış bolup ketti. Andan da apardan tarılar. Süyünbay ağa öz pasportuna mani berbegendikten ayынан biz menen saparlaş bolup Samarkandga bara alбай kaldı. Özögü bir boordoştoruna jete alбай, boğulup çegarada közünön jaş tegerengen ayanычtуу awalyn kördük. Al tarapka barganda Süyünbay amakibиz kelbey kalıptır dep bir tuğançılık kusaluu, meerin tökkön sözlerdi uktuk. Abdükadir ata 4 kızına jogorku bilimdүү boluşuna şart tüzüptür.
Dadamiz hamma vaqt odobli bo'lishimizni, Атабыз бизди ак дилден эле кызмат кылууну, бирөөнүн акысын жебей адал жүрүүнү үйрөткөн. halol yur deb o'rgatgan bizlarga. Biron sansiramaslar. Yaxshi muomala qilib, biron urushganlarni hech eslay olmayman. Бирөөгө үнүн көтөрүп урушканын, катуу айткан уккан эмесмин. Тамак ичип бүткөн соң бардыгыбызга өзү үйрөткөн сүрө аяттарды окутуп, чогуу дуба кылчубуз. Кыргызстандагы туугандарга барганда ата апабызды кайра көргөндөй болуп, эстеп эскердик. Туугандарыбыз менен каттообуз эч качан үзүлбөсүн. Qirg'izistondagi urug'larimiz bilan bordi keldi, hech qachon uzilmasin. Men Qirg'izistonga 2 marta borganman, 4-sinfdaligimda. Мен Кыргызстанга 2 жолу бардым. 4-класста окуп жүргөндө жана 6 жыл мурда барганбыз. Мындай меймандос калкты көргөн эмесмин. Ушул биз барган туугандарыбыздагы акпейилдүүлүк, сыйчылдык, адамгерчилик, айкөлдүк атамда да бар болчу. Ушундай адамдар менен туугандашып жүргөндүгүбүзгө сыймыктанабыз. Shunaqa odamlar bilan qarindosh bo'lganimizdan biz farqlanib yuramiz. Bobom juda yaxshi inson bo'lganlar. Чоң атам жакшы инсан эле. Бизде ар дайым жакшы болгула дечү. Ар дайым адалдыкка өндөгөн, эр чүткөн атанын небереси болгондугубузга сүйүнөбүз. Bo'lganimizdan faxrlanamiz. 2009-yil Qirg'iziston shahrida bo'lganman, Qizilqiya shahrida bo'lganman, Suyunboy amakini uylarida mehmon bo'lganmiz. U kishi haqida gap ko'p. Qancha ko'p gapirsak, shuncha kam. Juda yaxshi inson bo'lganlar, bizlarni yaxshilikka hamma vaqt o'rgatganlar. Men bundan 5 yil oldin ammalarim, dadamlar bilan Qirg'izistonga borgandik. Мен мындан 5 жыл мурда эжелерим, агаларым, аталарым менен чоң Кыргызстанга мейманчылыкка барып келгем. Кыргызстанда Кызылкыяга, Кароол деген тоолуу жайга чоң атамдын туугандарынын сыйын көргөнбүз. Сүйүнбай агабыздын, Эрсалат эжебиздин үйлөрүндө болуп, анын балдары менен таанышканбыз. Farzandlari bor edi. Biz 2009-yil Qirg'izistonga borib, qarindoshlar bilan uchrashdik. Bobomni ukalari, Suyunboy aka, ularning farzandlari uchrashdik. Qirg'iziston xalqi mehmondo'st, yaxshi, bizni yaxshi kutib olishdi. Mana shunaqa ana shunaqa ulug' buyuk zotni kelini bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Ушундай улук зат адамдын келини болгонума сыймыктанам. Атам издеп Кыргызстандан меймандар өтө көп келер эле. Кенже келини катары ошол келген конокторго көп сый урмат көрсөттүм. Мындан 5 жыл мурда мага Кыргызстанга баруу насип этти. Кудай буйрса дагы барып кайнатамдын туулган жерлерине зыярат кылып келмекчимин. Кайнатамны тug'ilgan joylarini ziyorat qilib kelmoqchiman. Молдошарап Кожонияз уулу менен Абдыкадыр Балтабай уулун устаз туткан инсандардын айрымдарынын айткандарына кулак төшөңүздөр. 1952-53 yıldan beri şu Estartkan'da bir kişinin koluna gelip, şu kişinin talim alıp, bu kişinin ömrünü ahırga çeyin şu kişinin kızması da olduk. Bu kişi abdan şuna yap, şunda bir eseptölü alımlardan şunda biri bolçele. Allah bu kişiden razı olgun olsun. Bu kişi şunda bir alım edeki, bu kişinin sohbeti da biz köp bolçelek, kızmatı da köp bolçelek. Köyünçe bizdi çakırıp şu yerde yakın duratılek. Ben bu kişinin kızmatı da olatılen. Taşkent ilgili Ottazya'nın bor şunda bir muhtiyat emes bol idarası olup durganda oşol muhtiyattan köyünçe alımlar gelişer ile. Buxaradan alımlarımız gelişer ile, oşol uçurda meni çakırıp şu kızmatta bulundu etişetiler. Ben onların köp kızmatı da olatılen. Oşolar köp masalada, fatvalarda, şunday bir her sahadağı, şunday bir şariat hükümleri boyunca bu kişini gelip ziyaret kılışıp, bu kişiden köp nesneleri talim alışıp ketişer ile. Bir gün beni çakırıp kaldı sulmayacağız. Bu kişinin zayıfası bulup, bizim necemiz bulup tez yetip gelgimde. Gelsem Samarkand'dan Molla Abdikadir degen şu Eşat Ağız gelgen eken ustazımız. Bu Molla'nın en süyüktü, yakın dostu olur öyle. Bu piriviz oşalı vakta orup şifakanaga barıp kalgan kezele. Geldi dadaga, darı suradı, kana dedi.
damla kayakta dep. Biz ayttık şunda olup kichine bemar olup kaldı desek iylap belki kitabını ap çıktı dedi. Bu yerde şakirtlerden biri var öyle. Kitabını ap çıktı bayağı. Yazgan kol yazmalarını şunday öp şunday neme durup necender dasturkan koydu. Yok men nanos diyeyim de dağı. Şu pirime karab yol olayım dep oşol kişi şu yerden nanos deyip esten şaşılıp şu akın pirimizge karab oşka karab ketti. Bu Molla Abdikadir atağızdağı bu kişilerмен birge sabaktaş bolup birge şunday bir ilim sahası da şunday bir jakın adamı olup dostu bolup yürgen eken. Oşanda bildik bu kişinin hemen öğrendim. Dağı bu kişi mına şu vardık mına şu vilayet boyunca bu kişinin eşigi ertengden keçeyin jağılbaytile. Daima çuvap elkele öğretile. Şu talim ağanı, kandaydır masalalar, çekilbegen masalalar bolsun. Alımdar, şunda uluk adamlar gelip bu kişinin ziyareti de buluşup bu kişiden fatvalarda sorap çekilbegen masalalar bolsa oşonu çiğ alışıp bu kişinin duasını alıp ketip duruşar ile biz oşanda yaş baldar ile şu kişinin şunda bir uluk ekenini bu kişinin köz ötkeninden keyin biz payqaba turabız. Abduqodir domla bobomiz to'g'risida siz to'xtaldingiz. Darhaqiqat biz yoshlik paytimizda, talabalik paytimizdan buyon u domla bobomizni biz taniymiz. U kishi shahrimizdagi ko'pgina masjidlarda ishladilar. Sovet davrlarida ham og'ir bo'lgan paytlarda ham mehnat qilib, temirchilik ishlari bilan shug'ullanib, dala-dashlarda ishlab kolxozchilarga ko'p bir o'zlarini hunarlaridan og'irlarini yengil qilib ishlab yurib, shuning bilan birgalikda o'zlarining ilmlarini ham yo'qotmasdan imomchilik qilib, mullachilik qilib, ayrim talabalarga darslar berib, keyingi paytlarda esa shahrimizdagi bir nechta masjidlarda noibi imom vazifalarida ajoyib bir o'zlarini hunarlari bilan o'zlarini qolaversa ilmlari bilan elimizga, xalqimizga, bizning samarqandliklarga ko'p foydalari yetgan. Shuning uchun hozirgi paytda garchi domla bobomiz Xudo rahmat qilsinlar o'tib ketgan bo'lsalarda, qaysi masjidning keksalaridan so'rasak, u kishining haqlariga yaxshi gapni gapiradilar. U kishi juda yaxshi masala qilib beradilar. Halol harom uvol savoblarni o'rgatar edilar. Mana hozirgacha biz domla Ohangar Abduqodir domla bobomizni ko'p eslab turamiz. Bu kishining ustozlari kimdir bo'lgan? Bu kishining ustozlarini men bila olmadim. Aytganlarini eslaganim ham yo'q. Bu kishi aslida shu Qirg'izistonda o'sha tomonlardan ahli ilm bo'lib kelganlar o'zi aslida. Aslida o'shalardan ilmli bo'lib kelganlar. Samarqand qalasının janında joylashgan İmam Buxariyning mavzileyinin ardaqtu imamı Mahmud Hacı Ubaydillayev aytqanday, Abduqodir ata oşul Qirg'izistondan ele ilim egesi olup bargandığı jomoqta olup aytılıp jüröt. Sovet mezgilinin qamchisinan qalta arbay, jaşruğun bolsa da ilim aluğa jetişken eki din alımının tatqangan ilim özönü biridir. Bardık çındıktan jogorı turgan, uluğu jaratkandı taanu masilesin okutkan ustazı birdir. Tukum uluğu qatarı öz artında eki ul bir kız qaltırgan Molda Şarap atanın kızı minen kelini atası tuğralı bularga toktolgon. Atam Molda Şarap damla Orta Aziya boyunca ulama adam bolgon. Atam ilimdi var jogu ilimdi adam bolgan. Atam жақсы жүргілі, адамдардың ақыны жебегілі, чынчыл болғыла деп насат айтчылы. Атам şu
егемендүүлүк жылга жетпей мындай өтүп кеткениге абдан өкүнөм мен. Азыркы заман болгондо атам дагы ажыларга барып келет эле, армандап кетти. Мен бул атабызга 18 жашымда келин болуп келгем, 3 жыл кызматын кылдым. Бизге көп дуаларны берди. Өттө аябай илимдүү киши деп айтышкан. Бирок биз илиминен алып кала албадык. Бирок баласынан алып жатабыз. Анан бул эшикте мен бактылуу болдум, 5 балалуу болдум. Ошол атамдын дуасынын таасири астында деп ойлойм. Мен бул атам менен энемдин бизге айткан насааттарынын негизинде мына ошондон бери биздикиде күндөн буйман, эшигибиз ачык. Дайыма атам айтчу эле. Эшикке мыйман келгенде жакшы ачык көңүл менен күтүп алгыла, таза болгула деп. Мына ошолордун насааты астында мына жашыбыз 50ге жетип калды, неберели болуп калдык. Ошолордун насааты менен жүрөбүз. Дуаларын алдык. Көп илимдүү адамдар келчү эле. Энем да раматылык болуп кетти. Энем дагы ошол атамдын аябай кызматын кылчу. Биз уйкудан тургучак эртең менен атамдын бардык тамак ашы, даратына суулары даяр болуп, мен дагы ошолордон сабак алдым деп ойлойм өзүмдү. Бүгүнкү күндө бул аалымда жок болгону менен артында айта жүрөр сөздөр калган. Кыргыздын 2 аалымынын кенже балдары турат. Алгач ушуна алыс жерде, алыс элде жүрүп, өзүнүн кыргыз экенин унутпаган Абдыкадыр ата жөнүндө сиз өзүңүз айтып өтсөңүз. Көп. Отамыз Кудо rahmatlı. Juda tögür insan ediler. Hiç kimni hayatta aldamagan. Doimo tögri yaşap, tögri yurgan. Bizlarga o'qitgan, aytib ketgan. Атабыз эч кимди алдабаган, ар дайым туура сүйлөп, туура жүргөн өзгөчө инсан эле. Бизге дайым биринчи инсандын кадырын ордуна коюуну эскертип турар эле. Айткандарынын баардыгы жүрөктө. Атабыз Молдо Шарап ата менен союз мезгилинде кат жазышып, байланышып турар эле. Мына жанымда ал кишинин уулу турат. Akamız o'sha kishini farzandlari bo'ladi. Бұл жер келіштен ең бірінші мақсат, мен атамның осияты бойынша ең бір жақын достардан бірі Молла Абдылқадыр Самарқанди деген қырғыз болып тұрып, ушул Самарқандта жашап, ушул жерде көптөгөн жыл чоң мечиттерде имам болып қызмат қылған өзінің жақын досын, балдары қалған ушу балдарыны көріп, атамдың осияты кандайгиз ушул жерде Айша атамдын жайына барып, ал жерде өзім Құран оқып, şu atamda bir razı kılış maksatта keldik. Бұл жерде Абдыкадыр абабыз мына ушул жерде Регистан деп коюлат. 3 чоң медресе, бұл жер бүткүл дүйнөгө таанылган жер. Ушул Регистанда дагы бир канча жолу айт жана жума намаздарда Абдыкадыр Кыргыз Молдо деген ат менен ушул жерде жумага, айт намазга өтүп имамдык кылган. Бұл биз үчүн өтө чоң бакыт, шарап деп билсек болот. Кыргызстандан кел ушул Самаркандта дагы жөн эле бир айылында эмес, ушу шаарынын ордосу болгон Регистанда имамдык кылып намазга өтүү бул өтө чоң бакыт. Алла Таала шу аталарыбызга рахмат кылып, жайларыны бейиштен кылсын. Балким кайсы бир мезгилде Абдыкадыр ата менен Молдо Шарап дамла, Молдо Шарап ата дагы балким ушинтип төштөшүп, кучакташып, достошкондур. Алардын көзү өтүп кеткенден кийин, канча бир жылдардан кийин 2 кенже уулу дагы ошо аталардын жолун улайбыз деген ниет тилекте болуп жатат. Ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз сөз акырында дагы бир рет ушу жогоруда сөз болгон Молдо Абдыкадыр Самарканди менен Молдо Шарап Карвани деп аталган ушу 2 улуу инсандын рухтары разы болгусун деген ниет тилекти билдире кетмекчибиз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.